Alright, tubatangira ntekaniza ekiyererezi Hakitara TV. Ahora Julius Shomwendo musajja omulicho muyaba muri. Nyibana na Bad Dog every single Friday tubaho ntukuhereza. Ntekaniza yaitu ekiyererezi. Buli kyakatanu saa 2 programu banoba nogirora norora bike bitukuhereze mu weekend eno ebikufa mu ihanga. Kyo kintu tukolere mu studio yaitu. Kwenda tunyirize studio yetu. Tongere ginyiriza. Abantu no tukolere gima tukolera muno ma hoteli oko background za hoteli zaki bari nyagamba kandi tuina studio yaitu ari nyagatu kiroge tukolere ohano badogo wiki bayireta oko halo bayiri wiki bayire nungi wiki bayire nungi ekikuru baba batakusibire utakozere misango kandi embera ne kulibatira kurungi kibana buzubu no bwomezi taro nsonge ndi bari abantu ba complaining sente zibuziro mwawo ziri ati sendo zikuba zibuzire nebonda abasobora ngo zibuzire era ngo byesigaliza aromu ndabage nagamba abantu bagamba sente zibuzire yakaguza ogamba zibuzire okazinaganka ati okigere ati Julius ngezete zibuzire okazinaganka ebe bintu nkaleka bigambira abantu ngo sente zibuzire iyo banogambe sente zibuzire omusajja nagena mu bara na nyo milioni 2 ati omuntu ogamba se obundo banochure kizibu kyango boje sente kazibuzire omusajja nakurabura na gale bono buli kiro akutaye milioni 2 milioni 2 ntito by the way kwa ile example by the way kankugaye kintu kino hati wokuchura chali sente zibuzire cyana gale bono by the way kankugaye kintu kino Bad Dog borabaga nochure sente nguzibuzire chulira go mwawe munju weswekera inize ngusente zibuzire otherwise esente abantu bazine arabantu arali ugenda abantu noraba kuspendinga nokuhunira nohuniro hati kumanya sente ziri omukazi bagambira guzire Rolls Royce bilioni 3.4 billion bakitera muletereze kusane muletereze ya bajja kubimali kusane muletereze niga mazima Rolls Royce bayiri omanyire motoka eye bilioni kale katugambe katubalire mu milioni bagibalire ono musoro byo namukuija kwekana milioni 13.4 that is 3.4 billion Rolls Royce 3 ne milioni 4 hati eje motoka sakuba mu Uganda ziri mu nkayibiro bayisatu uziri mu ibiri obashatu no kuberi muyonga ondo hadi kali mu munta ina Rolls Royce hano taro abagaiga baguzira amamotoka biso yakaleta Rolls Royce hano kyonka kandi omuntu namboze no abege nagamba yagamba awa nita mongali kurungi yagamba ngo sente za kuziri abantu ni bamurata kweserekerera wabokuba hariyo nabakumukira kuba babaire baitu baswekerera kyonka we sente za yakoleka abantu ngunzifunire kandi le spending hata abandi bakugura amaploti baina amaploti mu America ko bungerezanga oli nagura street number baitu Julius abasajja abo kabaine sente nabakaza bazine niko kurolera Bad Dog kankugambire kino government yona egarukaho government ehindukirege president ako omuhiyake kyaina kubanza kukora kuhindura currency okengere kuhindura sente zino zitukozesa alete empiyaka baitu kandi bagamba ngu sente bulibo kaikarano zihindura mu government yawo usanga ni ziruzinga value anti value banejja kuimuka atina Museveni nakuti niko yakoze era kasanga ezo zobote yahindura yalete zayi kiyamba in fact kiyamba ku maintaining nanka economy atika ngayikino hata okurora abantu baina amasente billion munju hata kyokora bokubo hinduire sente okubagamba mulete tubahingisize tubahempiyaka hata ola kuleta omuguguge billion 10 ni mukuwata okaziyanka omuntu omo bano betane billion zino ni muzifurizinga okengere niko kulera ababa mu government kibakora baziserekani baziteka munanka mu banka za hero muri muziri mu dora ni bazirabya mu mihande cyonko buzibazihingura ine era mu banka bazanga ati wesanga abandi bazahura mundo mu majugabo ati government bwe kuhinduka mu bakwiruka kuzireta kuzihindura
no mukuwatoka ziyanka Julius otherwise zikoze tekebe ino mugaso bayina kuzoki okimanyiro ine nju y'omuntu yokusagendamu okasanga aine kisika kiyesente abasajja bazina bayina amasefu hata ono musajja Jose akozere embagama ya bilioni 3 hata abasajja bayina boingi ba Julius male bichweka byensoni no bitekamo bilioni 3 lero anti bazine ite tusaba ku bantu balisa butazine ano kubozina nayiwe ata roho are sente kubo muntu azine zimuhingura ineho toka uraga bayini bagatu ngenda kendeza sente kukendeze sente aka konde no kateka mweze sente baitu nagaga no mukazi onyeroze bateire metsete bilioni ezo kankaro ali worunyorunyo omanyo wokubano isano ota okamuro nkamurora atabe worunyorunyo kantu kaliya ukati hati nyo mukazi arabana haiga yo gorudi aina kuba ino bukodi obuyinga aina bukodi nga 15 arabana haiga yo gorudi tomanya ko haiga gorudi aina yo so but anyway abantu sente bazine kandi ate obuzibu mu Uganda omunaku ajja kufokera kimu munaku runkupe kandi omugayiga yeyongere kuba mugayiga muno you understand hati ni how Uganda tukugenda hati tabatakombekere tujja kora tuti and ati murayombeka no musoro bagongeza cement bagongeze amabati bagongeze amafuta bagongeze erangi bagongeze omusoro amatafali bagayikaine gombekesa in fact ngambire mbaine ngambo omuntu omunyamugamba hati saha zino omuntu aina kwesiba ibiri hata okura saha zino tibongeze transport aba amafuta iyo kimwe transport egesa butagaruka tegaruka ejja kusigara datinka Kampala ebiri kichweka mpaka taxi yabaga mutwaro gumune kichweko tembere VIP bus era mutwaro amafuta gatembere bagiteka mitwaro egi ebiri abe taxi kyonkana gunu gwaka gakare ate batera ebiri kichweka zisabutagaruka kandi zigaruke zano tikigaruka basabutaga kendeza bagamba ngo esukali bagyongeza omusoro abokuba ngo ekuruwaza muna abantu ati bayinda bakendeze abantu abakunywa mu esukali bakendere ngo bagyongeza omusoro beberu hare bintu byokongeza omusoro abantu nibasigara ne babini nanka nikyo kimuno ne bagambe nesimisimi kyonka ati mulingo kagambire kyonka kigendererwa bamanyire ngo abantu basako bireka ati no kintu nikyo kimuno mwenge bia hatosa kuongeza omwenge nira abantu baragure hata ara abantu abasinge kusasura omusoro nibo bantu besigara esigara eje bagitekaho omusoro baita abantu tibalimererwa ginyo esigara iyo kimamu tasakusibe njara mpaka anywire sigara manyanka banaiwe tukaba aroho muojo twali ntugenda nawe hati turubase rugendo ruraira bati nayo kokana sana ono moja atubulize nitugenda musho ano gwa masindo ko rugarogo arondi baitu bali bayingi nonu nankono utwali ntugenda manya igaya za manyanka hati orugendo ruraira utwayemereire iwe esara yeri twemera anywa akasigara mbu bayininko ya wewe mbairori bayiri anyite hata obo omuntu wesigara baba nahuroba munywani wagoa Sabiru ngura mukizo Sabiru nawe sigara aisa nagamba kandi busaho urugando rukyakizire orwe sigara no iyo bigaso kimanyiro omuntu aruga kuri otamumanyire najya nakugamba mpeza akasigara niwona inokamu nibe otaina hari wakamururaga bayite sigara tibagimanga no mwenge omwenge basagukwini baite myenge yembyaro sebo buno bwenge bateka mbugirasi nabo bahanganaho obo bubaite mayo bukona nyindo Julius nkugambira urugando rubanza munsi muntu abanyube sigara niho bakwataganira banyube sigara bagiro osamusaba mwenga akagukwini baite sigara wadata kamururaga mpaka gimuhaye hati hajabino ne shisha baitu shisha yi shisha nayo sanga ono naruga hono nakwata banti basasura poti bakangamba sakusasura poti ni besonda anti besonda yes choko sanga abamo mubara hata kumanyire Julius na oneja nasika mumpe unsikyo
baita ati bakangambira ata bana aboja abananka shisha bana baruba shisha mabara niba kiasingire ginyu anti buli poti yona ina gitestinga to barora aina gitestinga abanagirena baka inda kushikaho kando munywa shisha kaire kon aikara nanunka nko muntu orusurusu duri mu like nko muntu ataku nabakera niko shisha nunka anti kisana ishana karombo ako munyuwe njai no bwana abata asigara still nakolekya nyonyo njai beto byo kujiko mano bwo twaitira ine jweli aha ay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  beto ruhanga wange baita abaishikina nyamu kuswaza omushikino jamu njiyo musaija no nyampo mwikagona nigununka nakashisha banzo hulire oli utwaitira ine mu tabane kabananka akabashisha itabe akabanywire akangambira amazima yangamba akangamba I've just been smoking weed akakingambira straightforward abana bo bisiki bakubabiro bino baitu kandola akwetaga nanka akwetaga bakieta bata nanka rehab ogo mwana family ye inamuteka mu rehab on a serious note mutoze muteke mu rehab ati baramanya bataba okumanyiso wabo ati tinkwenda kubaza ibara baitu family nyo kusigikira binaroze boje kandi badogo kankugayikina abasigaze abante kyasinge kusisa abasigazi abasigazi borora babaire baina future kurungi ekintu badoge kiyabasingire kubasisa ziri drugs era yo badogo saba si magaruhanga nyaroga drugs ego kazi no kubairo takyisanika kandi nyo Mr Julius bosomo ntayanyira drugs nyo kindu bukyabukya ngambeke onkireke si magaruhanga badogo nkaruga drugs ataro muntu wena ababazaga bona nimbolikati bibihu kyonkabu kakyabukya ngambeke onkireke nyahikyo obwire nyagambe ishoke ndisaziro ngu ebire bikira abantu bakalema kwekirizanga namu kwekiriza emitima yabo ngwe kusobora kore kinte okimanye Julius isenkati mutima gwawo boba no bazanawe ngo buli kimu kihikira ngunyowe niyo banza kweterera ngo niyo yeterera bali no bakujja batabaka kugambe bigambo miliyoni Julius otachwire mukule ko mwenge toligureka oli nagamba baiti okikorota kule ko mwenge no just niwe inakuikara no yegambirira no mutima gwano gamba hato mwenge ngunyuire obwiro bobona ngasizeki oiro kumara emirembe kubukya nyina hangova hati niwe no guleka hati nyara bujwa tinko bamanyire hano ba atokoro musigazi nke Xavier de Parogo sajali talented but drugs aroho Manton miya fa baiti bojo kujuka Manton musizoni ya jere kizina kekisi no kwana nawe kandi we yakwanaga nibe basikini be kandi nyonya ikaraga nawe Manton abaishiki nibenda Manton ngunyo nkwenda chap no gamba umwana wo muka Manton utakuwa taxi Xavier weni kakaba kojoka rungi Xavier ni woto agendaga na umusho abakazi bona naijana akwata bukwata bona be Xavier bona baita amazima gali amayaba ebintu bitwina kubaza mu mazima byenyini ebintu bikyasingire kusisa abasigazi ziri drugs taro kindi kyona nibi kyasingire kusisa abantu kugenda kunywa enjahe kandi atibangambire aroho rugahari enjahe aroho nenki manya bagita aroho drugs ziri dangerous ezo bujuma araka juma ezo zikizibwa kolebwa sabahindi abahindi nibo bazikozesa abahindi arone zenkinzo no yesiba hanu enyo byona buseke ntakozese bana tibakanywire na kintu kyona nyobu nyabirugiro abantu bagamba ogwarwaire biki balemero gamba ngo manyeke abagamba abakindwaire ngo abokuba ngo ontokusakuruga muwenge otarwaire ukikenge kyonka Julius kuba kwenda bwende kintu nokireka nabo kyo abene baitinywe nabaloko amazima omutima gwawo okusakuchwa muno gamba kine kintu kankireke kandi usamuntu wena kusakubaliriza atali senkati mutima gwawo taro kandi hati
enanka drugs tukuzibazaho hati mbana bamasomero kiri too much ombana bamasomero nyaro omuntu aro gaya bagena anyumiza abana bamasomero mojo maka banamunyumiza stole anagamba by that buno bukodyonya basomesa mu bwege abana abando makibakora agenda na inenjahi mulingo bagitaburamu ate bagitaburamu nagure biscuit bati biscuit ziri nazisokinga mu drug ezo ati okumurura kulia biscuit ntabanya kunywa akulia drug abana bamasomero ko bakoraga kandi abana bamasomero abo Julius Obarolo buli kintu kyone kibi kyona kikutandikira amasomero mu masomero ali ebisiyaga mu masomero Julius ali ebisiyaga nyina na masomero agamaganyirana againa abana bakulije ebisiyaga mu masomero gabo kandi bakubisponsoringa okusanga alimu kale abajungu bakuleta leta mu ebintu byogamba ngo bakuherera abana biki kyonkani bali basizamu ebisiyaga that is true then no masomero ga baby yago abana bakutura na masimu amasomero baita antaro classes bakirize kuba na masomero yes baita alimu abana batakwikiziba kuba na isimu isomero no sango mwana ine isimu kandi isimu bakirazaho zabanu abakuba mu day bana batali mu boarding nyobona agenda nayo najana ati Joeli nyonka ba Samoya aro mutu nyaba incendekereze habas abana bakabani bahumura kagakura abana baina masimu smartphone bara smartphone yes ni baruga mu boarding ego hata aro drug endi bagieta kuba egyo niye kyasingire mbana abamasomero ati egyo kuba ogirora biro bino bakozesa niko kabanka akajani niyo akajani ekira kukozesebwa abahindi abo hati akajana akukarara Julius kulia akajani hakino nywenja emirundi 10 ante hizo drugs ezindi ziri dangerous muno kubegyo niyo ekintu ekyokozesa nicho ni kumya bwomyo amaizi agalo mubiri nicho bakugamba ngo bokuba nokozesa kuba oli suppose kuba nonywa buli dakika amaizi oina kwikara nonywa amaizi iwo abahindi babirana bakati ko mutima abo akuba tojuka kala kahinda karagali kakati kwabo atiko mutima abo akuba harono ndo muhinda akabambia betting na yatiko mutima abo akuba mali deno lugira halogo mojo waitono ayali nabine bya games bikene games hano mukatali ngo gaya ali DJ tukamuziko ko mukyaro nkaho kwasire mwanda gwa kisito ko munda nawe yakozesaga kuba kyonka omutogo kamutabukirira speed ba mutwara mwirwaro yafu antaka nankako akajana ako omuntu bwakalyandura buno basensa muno kandi bagenda na muno muto nikyo kuranku gambire ko myo mubiro sanga maizi agogona gonya nikaga kusikamu no karayu na kusensa buli kaire okikengera obeke ngo baza onikyo bakugamba ina kukara nonywa maizi kando inakulia kurungi habo kuba kata dangerous hati tuinaona nekize kyabanu abojo abalimbi aroko abakutekiza ni bagamba nti akwenda kuba muzini ngo muzina inakubanza kunywenja webale mu okengere na atekereza hati nyowe abantu kuba sereb unakuba nonywera kimwenja na nyaro moje angambira ati mwana badogo mbarendesera masadatu wake baba tugenze rasho nyamugamba masada gake nyona nyambarora obuto tugenze musho mbombalete yohana nandiwe misato sako baserebo takunywa baserebo wenu inakunywanja mentality egionfu you understand hati nyo atokurora abantu abakusinga just ito kubagamba ati nyo tinywa mwenge kibahuniriza muno anti bamanyo inakizi bakikutalibaniza Julius omuntu wana ogambole tonywa mwenge obairo oli popular mu bantu abantu ni bakumanya muno bamanyo inakizi batanga kubara mu ebintu bingi hakuba bamanyi era otawura nateze mpaka na kanana gati kikusoboka iyo kimanyi Julius abigambo ebitu ikarani tubaza mu program zawe zo baza na nyozi tubaza hamu okimali mu abantu abagamba abo batamire banywa bajasho batamire bitamire bilisoba byakiri hati Chonka I think just
omuntu kisigikira haliwo mulingo kwetwaramu okengere kandi abasigaza abaloka bakutuhondera ababoda abayingi ababandi batulora boha nkwenda kubagamba kino nti kuba oli kuzina no sakora talent bakubaza nkaitwe it doesn't mean nti mpako ina kuba drug niko kikali okenga osobola kukola ebintu byawo byonna kurungi oli soba ego okengere yes ara abazina ataka kombauga nado mwenge ataka kombauga wadiki kutamiza niko kikali na ikarali soba 256 kandi nyo abantu ati abandi na kintu akende byeberwe nti iwo kimaye kunywa enjahe kiri expensive hato muntu wina kunywa enjahe nolya kurungi nonywa kurungi nobyama kurungi oli mu mbeera nungi kyonka iwo okuginywa okusibire kikomando okuginywa ekikomando tiyandi baire nsonga nkulu bayitu akubalire kubi enjahe inagiteko proteins ijuke kukamura enjahe yone oli suppose kuba noginywa oina habwaki ensonga okuginywa okikenga Julius abantu abamu banywa enjahe hapo kuba wakwenda omuntu ogwaye gube kigucamukire kyonka ebero abantu baingi twina naba member ba parliament abali mu parliament ni banywa enjahe kyonka baginywire batabamu baginywera mu chai bagitumbiremu kandi enjahe guli mubazi gwa amani abandi ito tugiota musauna webale muno Julius omunywa enjahe taruwara asano kumare myaka makopunyaga atagamba enjahe mubazi nyali nyaginywera gati nyaruwara ga yadde kindi kibakweta musuidi enjahe okusanga omuntu naginywa kandi ali muntu obunyonanizibwa kandi ali amuramwa baiti bakagamba era enjahe gutamubazi mubazi gwa amani muno Julius omunywa enjahe taruwara cyo kubanza no kubanza omunywa enjahe tarugebwa ayiko kurogeba banzo kihewo yes ayiko kurogeba kiyaha hate enjahe tekwatagana na sitani kisa na isa no omusirikale mundu zabo zibaikara nazo Julius tosa kumuroga omutigu oguba ha mundu ogu omutigu wanisa sitani nicho kuri abasirikale abo no wakorota wada kusobeza kintu kita abasirikale usanga nakore bintu baito twene kyo kusaka kumukora habwe mundege no munywe enjahe wenyini enjahe kino nkikugambira gali mazima hati bana abantu abohura ngu akagwiraru manyaba murugere manyabiki abaire nanywa enjahe abamosanga enjahe niye munagire iraru baitu ngo musindikire yembe tosobora habuwo kuba ngo enjahe banagikozesa no sange enjahe eri nyingi mubiri kiramu amaizi againa kozesa amaizi gali gatito mubiri no musayi guli mutito nikyo kurebire bikira omunywa omwenge obosanga omwenge guhambira omubiri osanga bwaba nararuka atandika kusika amahuzi nabaze bigambo bitakwatagana hata inagenda bamusike mu omwenge ogwo nikwagaruke hamuramwa hati nyonka baona Anthony Megan bire byala atandikire kuzoliga Anthony akatanga kubaza bigambo twikali nyagamba gaya bayireke ntamanya omwenge guli mwingi era tukamutwara mwirwa drugs birabina akataside za nkakaitira kisonde omwabo batali Kampala no bamtwaye Kampala mu sister wabo bati sazi nakaterekerera akaterekera bayistira akyanya omwenge baito buli omuntu wakaba na drugs nyingi omubiri osanga narugaho nosanga ngu drugs ziri nyingi kiro musayi gwayo gulo mubiri na maize nosanga ngu hati drugs zihambira omubiri nize zigu controlling kandi Julius ekyo inakumanya mbomezi bwensi omuntu wena ayomeire oli suppose kuba oina maize maingi mubiri oina no musayi mwingi mubiri byona nibikwatagana tikibina kuba tigaina maize tigaina kuba maingi no muzi bina kuba nibibalansinga anti nibibalansinga nikyo nkolenga okumanyisa ngu byona nibikwatagana biri kintu kimu hata osanga ngu olanywire muno omwenge mukikaro kyo kunywa maize taganyo no sanga ngu no mubiri takulya mere kurungi takora kino sanga ngu omwenge guli mwingi mubiri kira omusayi na maize nibyo sanga omuntu nibagamba bamutera kitabo abo omwenge kyonka ati show twendeze kuterera abasigazi abaloko abakutekereza ngu kuba kyo ina kyo kuba onekya mani kyo kwekoleraho oteka kunywa enjahe oteka kuba gukora drugs na biki kuba popular tukwetaga we are not condemning muntu wena kyonka
akwegamu naye akufune kyo amazima abantu bonna bakozesa drugs kubi misuse of drugs baendingira po kubi of course hatireba mu chali waitu Rocky Giant bai Rocky Giant bagamba atamu neirogo yesirisa kubamu baitu the guy was talented mbazini ba Uganda Rocky Giant akaba talented baitu anywa munenja bagamba gravity no yamukwasira akandi bakagamba nankono ono yagenzera GNL dukana woni agamugwata niye yabaire generation kandi niyo yaiziraho baitu na drugs ni keke onkolenga kuolecha ati no ali nkabanu onu bamwete yazinire manye mikwano jingenze ano yasembye ndamaka nankono chutikaye nayo drugs ekaba drugs tulina abantu baingi bakampala okunaba baire bakasajja bamani bamweta gwa keko nawe hati bano bajja kikyandire baita batwara mu rehab bikyandi hati no byakuba nanka akwetere enkinzo kandi abakozesa enkinzo no byakuba nanka no byakuba nyo warahakaro kira yitu abaire na fire muka kati hati na nyongo ngalipata na bojo mukazi na nywenja 1 week baito mukazi na kutwara muri haba kagenda na terekera bakamutwara kyonka nabo stira gikozesa kandi wakiza kozesa enkinzo bojo mukazi oli hati okimanyire na gio stede na wakabagendekera ino batamutwara muri haba aro amutwara muri haba nubo kugaruka yatera yo hit saha nyiri yakura na show yadisa Valentine baito ebe tukuba examples eza abantu zimwina kuroleraho abantu nololeraho nti kukozesa kubi drugs ojja kuba no malira kubi niko kikali okay Julius tukuligamba ngo ebitukubaza obati tukubendeza arona abana bemanyire hana abana bayisikiano muzini wa man na drugs emuzimusisire omuwenga aro omunyowe wenko kakasi nanyowe kandi talo omuwenga drugs mutwaire talo omuwenga kikengere so kiri haliwo komeme bitukugamba nabwekyo abantu twerevisinge mbitukora kandi kiri kintu kirungi muno kuba no manya limit yawo Julius bokubonywira omwengo manyire chupa ibiri kusa kunsemeza nkanyumirwa nkaba mu class kanga chupa ibiri otekaka kunywa chupa 8 kandi zikakukozesa ensobe okesango juire mu empali mu bar okasisa busisa kandi toka mu bara okarora obo mojo bo mushiki wena guire bahimbire buhimba ababounce bakubonabona nawe batukiza heru bakurwana nawe tugamba turuka hongole mbehe mutera amabere dala heru abandi babakana nokutama bukwa batamire abandi babakana nokutama bukwa batamire badoga rostore yenkwenda kunyumiza mushegarukaho abana bobwisiki bokurura town banyirira bakusinga bengi bakuriye bisiyaga araba arocha ali wangangambire bakusinga baruga mubarane babikolera no mu parking yo buying nyo story ngine njya gikunyumiza nijukize okay tukuteke ba mensimbi aba SK Wines and Liquor Store bakusangibwa hapasero daho opposite ne Kiombe ko hari na vika yabaire na vikenkuru aha yenyine ngeri yakabaire otunulire ruguru wa eke Kiombe keke kitaho jumi yekyo baina wines zone za bulikika zone zikure zirungi bokuba no itaga na spirit sea sarenda inamwa masajwe kandi wines ezikutamiza zonka nezitakutamiza bazima nezitakutamiza nkai umuntu atakunywa mwenge nazo ziru no soft kwenda kora birthday yawe unayembaga hare mikoro yembaga yabasajja bamani kandi embaga za mani obugenyi bagura wines of course atino yesanga ngu okwenda mukoro gwagule bate kurungure kyo kunywa kyamani genda ba SK Wines and Liquor Store kandi hati noboko no indaka ikara ko kuchiringira okurungirwe bagyo tibaina wines zonka bana nebyo kunye biri softing ko busoda buroho juice buroha no gano ikara no chiringira okuroro mpira nabiki basanga namba esimu 0 musanju 3 asatu na musanju anana mwenda 02
orundi 07900935 bali ba SK Wines and Liquor Store wano bokuba ine bara noenda kusubura wine bana ba SK abakusubuza. Wellness Beauty Center Wellness Beauty Center bakusangibwa baitegiba Fortunebet ati a Main Street Fortunebet then think ati tokure kubeke kiba ekirimo emjozi baterekereje ati wabano kitahamu wao mulyango kubanza nokusanga ba Wellness Beauty Center baina ebyokwekora byona byokweunde byabakyara nanya abasajja okwenda kuboya kurungi perfume nungi bazina okwenda abakazi kwekoraho bayakora makeup baina ebintu bya makeup byona babina manya foundation nabasajja betera foundation of course hati mu shooting videos na utubiyete kandi kopaga kasigara mbarugwara nyanjo hati na lip balm omukenka mukasumika nanka omusana abasajja bazetera yawe kale nehere bazetera lip balm na lipstick lip gloss shina byona babine baga za bakyara obu perfume obukuboya kurungi okwenda kuboyaho mukwaho musigeri obuboya obukuboya boye okujja kuhaginga omwana weno okununka ekikara okununka kubi kandi hati nekintu ekindi baina nebigita bokuba no itaga ebigita kusikira skini yaba kutabulira webale muno bakutabulira bana ba osusunirwe kandi runyirira banu ba SK misonyirire omunyirira amatara ga studio gonna gana mulingo gakwakisiza hano musajja wange ntagandi mubi bara abasajja bagambira amatara gali hano hantugira amatara gama aba Wellness basanga namba isimu 0782555827 orundi 07824420 hati ni tubana ba Arafat Rolling Chicken bakusangibwa enyuma y'ekyombeke kitawo Stanbic ekyombeke kyobukame enyuma okwo no bakusangibwa ukikubeke kenyini baina enkoko enungie kunura opposite na ICT yawe filmu baina enkoko ekunura enkoko ya Arafat bado gutokimanyire nye kyasingira na era mutindo nye kyasingira to era mutindo gutulisa kozi kubantu libatiraho no liya sende zawo no mirongo wendire se batogena no gule enkoko no ikaka ile iri moru sai ekusana iri mwenzite kurungi hati no gango lyake iyo kimanyire bana abananka batunde enkoko street obwezidiba basana zigara emirundi nebiro bisa babigara ina yiwe babigara ni bachora ni babiyokya bukyaka tulya kubi bait menuko kuranko batera buli kaide mugende mu Arafat oba muhuro bati muhura ninye mukumanya mu Arafat kandi taina nkoko zonka ina na chips enunge zikunura aine byokulya bingi aina mandazi gana ga glass in fact amandazi gaya kiranoga supplying ama hotel gama nigo banyosa breakfast aina chapati za kabi aina ho sumbusa aina bikwehezo omutima soda obujuisi akudelivaringa onaloka legala akakyora yagura mpya kabakazi muibe gali zaye baitu nkabakiyene hati bwo kwano ndaba kudelivaringire chips nenkoko halokali abarafati batera namba isimu 0776 28 kinana na 45 orundi 0753 kienda nkaga na mwenda oja kuba yuno oina aba Arafati twina basajja abanywani baito abatalemwa talemwa madamu atahaga agenzere kuzara batahaga bamazira kasumbe kaire batakukingura baito ati batandikire kukingura baroho bakutunda spare parts zona eza pikipiki bajaji manya senke manya boxa manya biki tanka senke okwenda meti okwenda kabu nezebyo mazibine bye bicholi manyobo mobokusaha manya bikusalembaho kandi nabakubikanika baro abakaniko boma bokusaha abakaniko boma bokunanke mbawe mashini zabo zona zirona spare
kandi baina na machine zenyine ate bokwano ndamanya na oil pikipiki kuhindura oil ne motoka banu bali barafa bali batalemwa motor spares and garage bakusangibwa kwebiha road no kyaruga Sax Pub ali stage ya Sax Pub alaba kazao betundira omulyango gukubanza guguruko gwa kabiri ogwa kabiri ogugwenyine orunda abatalema batere namba isimu 0787 887 0984 orundi 0779 17 02 atalema tukuramukizeho tukuramukizeho mukulike bebi mwana timanyire talema atangambire atangambire na amani maingi mpaka kazara mwana mwojo nakizo mukaza amani tujja mukaguza kale mwebara bayikaireho numutondera ha Kitara TV ko ali tukatandikire gentekaniza kiro kintu koleire mu studio yaitu za Kitara Media no tukoleire tujja kuongera ku beautify ngamu tukolera aho hanu gamusho mukeke kuongera twandara kuli tukolere gihano so mwebale muno every Friday tubaho teba ku subscribinga ha channel ya Kitara TV o tufollowinga mikutu yaitu yona TikTok Julius Kyomuhendo MC Badi Dogo Facebook Kitara TV hona tuliyo mwebale muno tuichaitane wiki ekwijja tokura mukyo munywani wa masimu wa Sky Limit asoboza amasimu kandi nuwe asoboza bunyoro na masimu ogo mwana wetu nkamweza abana bange mbaire ntaro nakimanyire mbaire ntaroho bwire bona nwakubana abasomesa nabarorerera nakabagambo baito kimanyire nabero si wanu banankire batandikire kwesimba nyina munywani wange Robert mwesigo Robert oka mandero kakwetago wa chama nero si wanu Kiriatete West mwesigo Robert umuroze mumanyire kandi atamugezi akwetaga wero si wanu kutaga wero si wanu Kiriatete West bamuhakarura atamugezi kandi abakisenta wero si wanu buziro sazino in fact kandi taba mojo mubi direct simbageni mugamba rusako kuna wa taking over ajaje simu mani swaleta kumu abana bakamugambaira abana bakamugambaira ite baitu Kiriatete West mwesigo Robert arararo baitu direct sign nakuja yesimbe na tumusudia yesi inakuheshimu kale mwikale kurungi mbaye